dobar vam dan, dragi moji gledatelji Groznice. Eto vaše babe Milka opet. Nadam se da ste mi dobro, svi živi i zdravi, a samo će si baba malo popiti jednu rakijicu da dođem k sebi, jel? Evo, kako je ovo ispalo sve čudno s brda s dola. To kad je došla ova mala, kako se zove, Angelina Jolie je došla na Brione, jel? Babetna bi nju, joj, kako bi nju babetna zašarafla. Dobra je mala, joj, što je dobra, kako bi ja nju. Rade ju je dovela, razumiješ ti, na Brione. I onda je došao naš, čeka da si baba malo oplahne grlo. Jaka ošljiva domaća prava, jel? Ješ, džaba te odnijak, gdje me sad grijezaš, ješ. Došla je mala ova Angelina, jel? I onda je ova Angelina i Šerbedžija, oni su pozvali kao ovog našeg predsjednika, ovoga Ivu Joksimovića, jel? I zvali su ovu našu premijerku, jel? Jadranku Kosor da dođe isto, jel? I onda, čeka, onda je ovi je Joksimović, on je, i onda je Vojte Joksimović došao, jel, da pozdravi tu malu Angelinu, a dobar Joksimović, babetna bi njega zgrabila, joj, kako bi njega babetna. I onda je on došao, jel, i ova mala, i ovi rade, a Jadranka nije došla, jel? Nije ona tila doći, jel? Ova Jadranka, zašto nije tila doći, jel? Kaže Jadranka, kaže da si malo isperen grlo, jel? Da je morala ona Jadranka spašavat radna mista, jel? Ne može ona doći da vidi ovu Angelinu jer spašava ova radna mista ona, jel? Ne može ona doći. Kada je naša Jadranka Superman, jel? Možda ne bi bilo loše da se pobrine da sebi spasi radno mjesto. Džava će ti znat koliko će još dugo ostati na njemu, jel tako? Tako je, jel? Pozdravlja vas vaša baba Milka. Vidimo se sljedeću subotu, jel?